see yenye fasting in place, nemo pa ye mo mining na sasa no kaye no, o kaye wie no. Wa frefra sofo amoma kwehia, wa mfrɛ ma wo ma ye the leader, the head of the apostles on intino. We ga. Na se kaye obi a ye badwemba, sebe o, sebe. So you be away smart here, ka bi Sekufado. Opwasem. Na dwemu do. Se ekoye wo nko a ana tem bia wonu ye bibia oman na yetim no asagana no enya nko na yesofo ana ko basa na asofo na ka na bedwa akoyo madwen se okay sana tedia enya nko na wo mpa yezuma oman no enti sana tedia obi e paba ba o kire ma obi ehu se enya nko a odo bia wo oman no se asofo odo bia as a leader enti obi a obeka mu nyina ma bom man baako enti nke horo ka ran sofo bi mpo wasem a ka frɛ ye no eye nka bom anka obeka ma bom but isan say abufu enti wo se wakofrɛ sofo bi okofrɛ ne ka ho na tema mo bom baye ama na bedi ade no nka ho nti wakobɔ sa nipa ni ndi na ka ho nti no si wati me afɛ sa sofo ne de wankɔ wo so ye sofo wonye sofo obi a on kwotena so dem da enye de woyi saadi ni shotrim am wakansem afa papa hu saa de bufuro saa onye sofo me say what is omo a omo jeje kwan ho ya omo ye ai magigidi jejiska no because oba ana so kura na ba ana so ana Samuel ana ohin Samuel oko matusafa ana ko ayi ana say ya ana osra matusafa ngo ana ko fa enwun ma ayi Pope John Paul ana Pope John Paul yi ye odi enwun free Pope John Paul so no ana odi ko ma San Francesco ana odi free San Francesco so say ya radiachi say ya ni e bojine so okoka o mse me nkanasem wo ba hye nkom so obi e holo osufundaka ye wura fi yo se wura fi hu a saa na agbasha akwcha American kom ebeka na otwe na abetene ho se ebetuma ye wonko na ye sofo a wo Ghana wetima hye nkom se nye confirm ka ho na efi satan wonim gwase na bae woni sofo so wiase na abakosem mu wo hye nkom asa atona ntwe ko pachaw uye sofo hye nkom ese tu na ntwe eriko pachaw ni so na oman is so eti ho IGP ne ayi ne baby anyi mabufu nya metan se Ghana for ni be say NPP disappointing because of say ayi esenke nu kwa say police ko chi no kema ni ko dem wa beka say bia obodam wa dwenya dwuma wa beka say NPP disappointing no wo yare Owusu empathy won NPP ayi membership card ko bia so obi what the prophecy abekata ketenani ana ode be yes ade no je wo se wo gini fi na do hu bia wa gini wi NPP party no omo mfrɛ wo na nado ana ahye nkomma no nye the whole party no party as a whole no obi mfrɛ no obi mfrɛ wo ye hia me kwa me bomba ye se wo be so adako wo se me ne ma sɔre ma nyina ye gyan ye ni NPP bi straight ye se ye kɔ ye ko efense NDC kemede nyame ase because why you bedding ke se ma NPP me say obo force mo kan na man for enyanti ase me bia beti ase what koso NPP big time Owusu Bempah wa won me nya adwen but me wi obo hu de ntame so no wa koso na nado big sana ntwe ben we de man no nkopa so obre na ase no o commanding no wa enuti enu honim guase na so far obi timi fa o picture e ko ti digu to water closet mu ko e ko ne gu so e flash se ma tene wo bra boso no wa say ni parent make say so wo be ma bra me fie na wo bi a wo so wo nya mi nipa wo timi ehu se kufu do je nya msom e say osum bosom wa ko tu ko kufri e di sini dem ho e wo ka e wo e fence flash house wo ko kufri ana ko sa ana odigu no e say wo ko osum utimi hu ni na we ni so but when timi ehu se fie ho na wo ko no uko di sabe sabe nsi muhunu faso ni so na obare na dwin abiti wo obare nim nyansa sen
ekokje wani so uwie ya wo se NPP aban kama Akufo-Addo ema police fo ni nyaawo for akotwitu o mati social media esetituo etreti nipa se de entikawa unu se me se ko be for man Ghana se ne de awu se Akufo-Addo man ho kwan a amanfo blemu nanado eblemu NPP no se nanado man ho kwan a ko be control Ghana se de on odi ade op Ghana me nam ka kire ko be control Ghana se de on odi ade because say no man no ne agrada ye na de ni nanu no onu se o backup enti o person command enti wo ko twitu wo de we above the law na ko di unsem hu se bi ewie ya wasan babontin be ka kire se safoa ukoda u prison ni baye no ana Moses ene nje gebe ni nje ayantamfre ene yimu kafi eba nse oba nsra ebe ka kire wo se ana safoa no firisoro enti ayantamfre ko je safoa no a wo de ikono oduru kwa so na yimu kafi nsu ji no si no ayantamfre safoa ya wo de ikoi a hwe oba ko mo so no enti wo se me de ko ba ko ma yimu kafi na yimu kafi de ko ma chiniye ana oje safane ko ma tinye ndi tinye no tem o moje ye na o mu cross no e ho na engigebe cross ye no o man kase o din kase bi ko tetiri ayantan fra ni yemukafu yi ho enti tem o mu yeso mu pie no na yemukafu yi se no no to safane ana tinye ha de ye tinye ha de ye pe na ayantan fra timi ka chen se wa tete ayi no etimra yemukafu yi timi je ne ho ba ye no an ko ba je safane akoma osoro no na yemukafu yi adama wa ukoda hon a obaye no ana yemukafu ni ayentemfre akeka sense muhunu we kire wo na abetena ho wo kro ya behyenkom ba ko a tefa so ama ayi chief imam nkom hye wo so obewu how many years ni chief imam tiase omapani kufuo wo hye ne ho nkom medase se meta no so no aka cheme se mini ba se mo ko life no aka ne metwa so ntem nye se de atiafa so no mu ai me de pa so e se metwa so na menu ara so beto so se me nko so na o tro wa se ma etama me kan ni na me nka se ono nko a me be wi abo wuso ayi so fa nsen video so na wa hu obi ni mu nsankyere ni ene de ono abegina so de wan ka kire so ma se hwe Ghana problem no se Akufo-Addo ne mbe adwen na ombe kolabo o police no omma police order na se churches no omani akoho a ka Ghana ebenya ni freedom enne de obi nim tumi ka kire so ma se de no ma ye no e wo so mo ko padwuma no mo ye na nyame ntimi mwa wo nyame nko ane mpaebo ntimi mwa mu ne ho ade so mo ko ye adwuma. Look at how our discipline go for mammy no papa. She a mania omodin go for papa no mammy fam. A bisu cement. Mammy no Owusu Bempah me for obinim de emewi. Na wo Owusu Bempah. Wokodi unsem hu se be unsem hu no wie na ye che otum no se nka Akufo-Addo ema order. Na adenti na IGP police wa che nya IGP. Ba bia akoya o 337 no na IGP ni ho. Nya IGP na ma order se nka che obi. Baby akoya na oba na report to ye na eche woni edukotum hey if you from Nottingham sister Fia me das you ene ma me hu picture this nti me hu if you from Nottingham de me ba wo me hu wana me no hia wo Nottingham hu ye ma min kai we na ebia na bia me yire na mfoni bi nso di amate na me hira wa so timi abaso men ka se metia yamesumu na emu metia asofo ni nyuma fono a wo mama asore ma hwe na ka be se Pentecost wo be betro letter ba se omo collection omo tight omo bibia omo ye eswate adentia because of say maye ma se ensore ma no omo ni bomb ho so I too much Hadintia. Boni Bempah and Crofoma, innocent people aye to make deceive for so many years and now catch on compared manye. Oba Timo Biswa
Okay. Sister bia mahu. Na me nshira. Oya de e se follow mu. Oya de pa me no na me ni asofo ne nya no. So we di kan ka se me de me de me pasore me ntan sore me kwasore me yo bibia okay me tua me tight ni bibia but me nkan se nye na mum di asofo akroma kwa de ya na me nshira mle bu akroma en so dan na han obetua so dan ka wetua lag bo metua we ntia na do bi enye problem ba sa Ghana watinya mu be koto aye fensen anwa but aye fensen milk crate so da sani o checheku se obebompa ya guso ma no nom a we de die en na ka chini pa se wa kono mo aye ni na ma aye fensen mo krema san